Poštovani pratioci Centra za društvenu stabilnost, dobrodošli u još jedno izdanje vaše omiljene emisije Stabilokratija. Moje ime je Predrag Rajić. Moj današnji gost je profesor dr. Rastislav Stojisavljević. Kad je Rale tu, znate da je reč o novoj epizodi našeg serijala koji se bavi upoznavanjem Sjedinjenih Američkih Država. Rale, dobrodošao. Peđa, bolje te našao i ulazimo u 80. i pričamo o raspletu onog što smo zvali hladni rat, je li tako, posle Drugog svjetskog rata? Dobro, danas ćemo se baviti likom i delom jednog od najznačajnijih američkih predsjednika u posljednjih 100 godina, najpopularnijeg sigurno, pogotovo kada je reč o njegove borbi za reizbor, pošto tako ubedljivu pobjedu niko nije zabeležio posle njega, a ni dugo pre njega, dakle, niko ne može da se meri u američkoj istoriji. Reč je naravno o Ronaldu Reaganu, glumcu iz Kalifornije, koji je bio republikanac i zapravo posljednji, nakon Nixona i Reagana, dakle više nemamo tako uticanih republikanaca iz Kalifornije. Nakon njega je guverner bio Schwarzenegger u 2 mandata i to je otprilike to, dakle Kalifornija definitivno postaje plava. Pa pričat ćemo i o tome i bit će dakle interesantno vidjeti zašto je Kalifornija danas uz New York najznačajnija demokratska država i da kažemo negde temeljna za tu političku partiju, a bila je eto nekada izdanak čak, odnosno davala je nekoliko značajnih republikanskih političara koji su izdanci upravo te države Kalifornije. Reagan je neko koji je došao u pravo vreme za Sjedinjene Američke Države. Na samom početku Reaganovog mandata sovjetska ekonomija počela je da puzi i to je u stvari tokom prve polovine 70. godina zbog neuspeha rata u Vijetnamu Sjedinjene Američke Države su pokušale da se povuku sa svetske scene i da prepuste taj prostor, pogotovo trećeg sveta, Sovjetskom savezu. Međutim, Sovjetski savez je bio neko ko je pokušavao da uđe u taj prostor i ekonomski i vojno. Njihova ekonomija to nije mogla da prati. Oni su negde sredinom 70. godina 25% budžeta, to je 25% bruto nacionalnog dohotka je išlo na vojni budžet, što je enormna količina novca. I oni su čak i pokušavali da plaćaju određene revolucije socijalističke ili da očuvavaju socijalističke režime posle sticanja nezavisnosti u zemljama trećeg sveta, ali je problem bio u tome što su i oni finansirali svoju vojsku koja je trebala da zadrži konce u tim socijalističkim republikama gde su oni bili dominanti, međutim njihova ekonomija to nije pratila. Vidjet ćemo kasnije da u stvari Gorbačov perestrojkom tamo iz 85. 1986. pokušao to da promeni, ali tada je naravno bilo previše kasno. Tako da, promjena za vreme Reaganove administracije u samom Sovjetskom savezu je bila u novembru 1982. kada dolazi Jurij Andropov. I Andropov koji prvi, može se reći, sovjetski lider koji malo više shvata u kakav ekonomski kolaps će ući Sovjetski savez, što se na kraju ispostavilo do kraja te decenije 80. godina. Ronald Reagan je neko koji je, može se reći, rešio hladni rat, a njegov naslednik George Bush stariji je u stvari samo ubrao plodove toga dok je bio u svom mandatu od januara 1989. do januara 1993. Ali vidjet ćemo u stvari da je Reagan svojom odlučnom politikom išao na to da se završi hladni rat i ono što je interesantno, on je bio, može se reći, prva administracija posle dugo vremena koja je odlučila da se ekonomski uhvati u koštac sa Sovjetskim savezom i sa čitavim tim socijalističkim blokom. Reagan je neko ko je, dakle, bio iz Kalifornije, rođen je 1911. umro je 2004. dakle u 93. godini života. Bio je 33. guverner Kalifornije od 1967. do 1975. On je u stvari rođen u Illinoisu. Tamo se školovao i onda se 1937. preselio u Kaliforniju, pre svega zbog Hollywooda. Mi smo pričali, naravno, u jednoj prethodnih emisija o zlatnom dobu Hollywooda i čarobnjaku iz Oza i čitava ta priča sredine 30. godina 20. veka kako je krenula i Reagan je neko ko je to prepoznao, iako on nije bio glumac koji je bio neke svetske klase, niti je sada glumio u nekim visokobudžetnim filmovima, tako da često i za vreme njegove administracije, to jest i kasnijeg političkog angažmana, pre nego što će postati predsjednik, on je u stvari
i bio kritikovan kao da je on sad jedan običan glumac i da on nema mnogo talenta za politiku. Interesantno, bio je član prvo Demokratske partije, to je interesantno, i onda je 1962. zbog određenih promjena koje su bile pre svega za vreme Kennedyjeve administracije kubanske krize odlučio da pređe u Grand Old Party ili u Republikansku partiju. Tako da on je jedini američki predsjednik koji je u stvari bio pripadnik jedne druge partije, pa je potom prešao ovu koja će ga kasnije i kandidovati za predsjednika. Ne samo za predsjednika, on je neko ko kad je prešao iz Demokratske partije u Republikansku bio jedan od glavnih glasnogovornika i neko ko je podržao Barryja Goldwatera u predsjedničkim, dakle u nameri da postane predsjednik 1964. Tada je Barry Goldwater bio kandidat Republikanske partije i ubedljivo je izgubio od Lyndona Johnsona te izbore, zato što pre svega Lyndon Johnson je i svoju kampanju za te izbore kao predsjednik koji je zamenio Johna Kennedyja je naravno bazirao na i Kennedyjevim uspesima. Tako da, međutim, to je vinulo Reagana da posle tih izbora 1964. iako su republikanci izgubili, on se kandiduje za guvernera Kalifornije i u 2 mandata da on u stvari i da bude guverner te najmnogoljudnije američke, dakle, države. On je u stvari imao taj čitav sistem ekonomskih mera koji kad je bio američki predsjednik i ne samo to, i pre toga kad je bio guverner Kalifornije, gurao te takozvane reganomike. Reganomike su u stvari predstavljali u ekonomskom smislu pokušaj da se što više bazira tržišna ekonomija i pre svega taj liberalni kapitalizam, da se sve više u privatnom sektoru daje, može se reći, podrška za podsticaj veće proizvodnje kroz smanjivanje poreza. Dakle, nije bio zato da se porezi smanjuju stanovnicima, to jest radničkoj klasi, nego da se porezi smanjuju firmama, kompanijama koje će raditi na području SAD-a i onda da bi zatom taj višak para koja ostaje kompaniji mogo da se prosledi za određene veće plate ili za neka veće zapošljavanje. Tako da to su, može se reći, takozvane reganomike. 1870. do 1905. manje više sve države sveta tadašnje su prihvatile zlatni standard i same Sjedinjene Američke Države, dakle da ne može da se štampa dovoljno novca, to je da se štampa novca više nego što ima pokrića u dakle, zlatu. I to je, može se reći, najviše izbilo na videlo posle 30-ih, krajnjih 30-ih godina 20. veka, kada se svet izvukao iz svetske ekonomske krize, pogotovo posle 1945. međusobna razmena dobara između država je postao američki dolar, a američki dolar je imao pokriće u, dakle, zlatu. I onda se dešavalo čak da neke države koji su vojni saveznici SAD-a, kao što je, na primjer, Francuska za vreme Charlesa de Gaulle'a, je gledala u ekonomskom smislu da koliko god može oslabi Sjedinjene Američke Države, u smislu da je gledala da kupuje zlato od Sjedinjenih Američkih Država za američke, dakle, dolare. Dakle, videla je da ne gomila kao devizne rezerve američke dolare, nego upravo je gomilala zlato. U vidu borbe tokom detanta, koji, dakle, je vojni bio, može se reći, američka nemoć, ili barem prividna američka nemoć, oni su u ekonomskom smislu, pre svega za vreme administracije Richarda Nixona, pogotovo taj 15. avgust 1971. je značajan, jer 1971. on je potpisao ukaz da se odustaje od zlatnog standarda, da više nije potrebno, dakle, da štampanje dolara više ne zavisi od pokrića koje imaju u dakle, zlatu, i odlučeno je da kreće veća, dakle, stopa inflacije i da, dakle, se dolar štampa u većim količinama. To je u stvari bila mera ne samo za unutrašnju američku politiku, koji će dovesti, naravno, kasnije do veće devalvacije njihove valute, već i na spoljnom planu. Naime, Sjedinjene Američke Države su gledale na sve načine, iako u vojnom smislu nisu toliko reagovale kao što su reagovale 60. godina, da pritisnu zemlje trećeg svijeta koliko god su mogle. Dakle, šta se dešava? Cena nafte je počela da pada. Pogotovo 1981. 1982. dolazi do recesije, manje više u celom svetu. Cena nafte počinje da skače, pre svega iz razloga zbog iračko-iranskog, dakle, sukoba. To je ta takozvana druga naftna kriza. Prva je bila za vreme Izraelsko-arapskog rata 60. godina, krajem 60. godina. Tako da samim tim imamo skok cene nafte, što zemljama trećeg sveta uglavnom nije odgovaralo
jer su oni uglavnom bili uvoznici iste. Zbog recesije dolazi do pada cene životnih namirnica, a pošto su zemlje trećeg sveta bile glavne izvoznice sirovina i životnih namirnica, opet im to nije odgovaralo. Kamatne stope za kredite koje su podignute u Međunarodnom monetarnom fondu, u Svetskoj banci, dakle sve u stvari te finansijske korporacije koje su nastale posle dogovora u Bretton Woodsu 1944. su uticale da države koje su zadužene i prezadužene države trećeg sveta ne mogu da servisiraju i vraćaju svoje, pa čak ni kamate, a kamoli neku, može se reći, glavnicu duga. I tada je, dakle, odlučeno da se sa tom politikom nastavi. Dakle, nema vojnog nekog većeg prisustva SAD-a u zemljama trećeg sveta tokom 70-ih, pa i početka 80-ih, ali se išlo na to da ekonomski oni, ako mogu tako kolokvijalno da se izrazim, da oni udare zemlje trećeg sveta. I tada zemlje trećeg sveta gledaju već da na neki način pokušavaju da se približe političkom zapadu, u finansijskom smislu da malo skinu to breme sa leđa. Dakle, i tu se misli na afričke države, misli se i na države Južne Amerike. I da napuste taj put marksizma, lenjinizma, taj put socijalističkog samoupravljanja, jer vidjet ćemo da i neuspela intervencija Sovjeta, dakle Sovjetskog saveza u Afganistanu od 1980. do 1988. ne samo da je uticao na zemlje trećeg sveta da rasprše tu iluziju o socijalizmu i o komunizmu kao nekim vodećim svetskim ideologijama, već da i načinu života, nego i sami građani Sovjetskog saveza zbog tog neuspeha su počeli polako da sumnjaju. Naravno, tu ubrajamo i Černobilsku nuklearnu katastrofu, tako iz aprila meseca 1986. i sve ono što je tištilo Sovjetski savez 80. godina u toj, dakle, može se reći ekonomskoj recesiji. Reagan je neko ko je preživeo atentat. On je, to jest može se reći pokušaj atentata za vreme pre same invazije na Grenadu, krajem 1983. On je bio u jednom golf klubu u gradu Augusti sa svojim savjetnicima i jedan od, ajde da kažemo, umbolnih ljudi koji su živjeli tu na lokalu upao je u taj, može se reći, golf klub, kidnapovao je nekoliko ljudi, čak i neke njegove savjetnike i zatražio da priča sa Reaganom. Inače je prijetio da će da ubije njegove savjetnike koji su bili tu. Reagan nije bio tu, on je bio malo dalje na golf terenu i čak toliko je bio ubedljiv da su mu na kraju dali telefonski poziv da razgovara sa predsjednikom i kad je Reagan se javio na telefon i predstavio se i rekao da je to američki predsjednik, ovaj jedničak je sav se izgubio, nije znao šta će da kaže, vjerojatno ni sam nije verovao da će da razgovara sa predsjednikom, tako da je veza prekinuta, faktički ništa nije mogao, nije imao snage da mu išta kaže. Za svaki slučaj Reagan je evakuisan sa tog golf terena, a majka od dotičnog, može se reći, potencijalnog atentatora i kidnapera je potom došla na lice mesta i ubedila svog sina da se preda. Tako da može se reći da je to u nekom jeku u stvari te invazije na Grenadu krajem 1983. 1994. kada već uveliko nije bio predsjednik, on je saznao da ima Alzheimera i borio se sa tom bolešću punih 10 godina i preminuo je, dakle, 2004. Dakle, Reagan je neko ko je bio osvedočeni antikomunista i neko ko je trebao Americi tada kada su oni pustili Sovjetski savez da se, može se reći, izduva kao balon u tom ekonomskom smislu i da bukvalno da Sovjetskim savezu da bude lider, može se reći, u geopolitičkom smislu sveta tih nekih 10 godina i kada je Sovjetski savez to na ekonomskom i na vojnom planu nije uspeo, tada su onda oni preuzeli ofanzivu, takozvanu strategijom kontriranja i umesto Forda i Cartera koji su bili pomirljivi, dolazi Reagan koji jednostavno odlučuje da vidi da je Sovjetski savez tada dovoljno slab da oni mogu da zadaju konačan ekonomski i vojni udarac. Izbore 1980. i 1984. je dobio, može se reći, prilično ubedljivo. Reagan je Cartera na izborima dobio 1980. u elektorskim glasovima 489 naprema 49. Dakle, to je
ne mogu da se setim pobede jednog predsjedničkog kandidata, a da nisu izbori za reizbor, nego za prvi izbor, da je to razlika od 440 elektorskih glasova. Čak i Nixon, kad je dobio svog protiv kandidata 72. on ga je dobio u reizboru, a ne u izboru, jel? I Reagan je dobio 44 države, jel tako, dok je njegov protiv kandidat Carter dobio 6 država plus Washington DC. Izbori 1984. su bili još ubedljiviji. Pre svega to je, ajde da kažemo, bila predsjednička godina kada je bila invazija na Granadu i spašavanje, vidjet ćemo to kasnije po znacima navoda, spašavanje tih nekih 150 američkih studenta koji su tamo studirali, iako ćemo kasnije vidjeti da on nikakva veća opasnost njima nije predstavljalo to što se nalaze tada na Granadi i više je to bilo, može se reći, izgovor da se izvrši invazija, vidjet ćemo kasnije zašto. I te izbore je Reagan dobio Waltera Mondale'a 525 elektorskih glasova naprema 13. Dakle, 525 naprema 13. Mondale je dobio Minnesota plus Washington DC. Ostali 49 saveznih država je dobio, dakle, Reagan. I onda jednostavno mi u stvari vidimo koliko je Amerikancima odgovarala ta politika da se malo pritisne i da se malo više dođe do tog nekog intervencionizma u, dakle, čitavom svetu. Jednostavno, čitav taj treći svet 80. godina za vreme Reaganove administracije i njegove ofanzive, kako sad to nazivamo, taj njegov politički čitav program, treći svet je gledao da smanjiva tenzije sa kapitalistima. Ekonomski nisu mogli da izdrže više. Sovjetski savez im nije uopšte ulivao nikako poverenje i oni su jednostavno odlučili da tada se više polako koracima određenim približavaju zapadnom svetu i ta, možemo reći, Brežnjevova strategija više nije nikako odgovarala. Kasnije, posle 1989. imamo tu Gorbačovu strategiju, jel? Znači, Brežnjevova strategija je u stvari govorila iz oktobra, u stvari novembra 1968. da ukoliko padne socijalistički režim u bilo kojoj državi Varšavskog pakta, da je Moskva dužna da reaguje sa ostalim državama da zaštiti ta socijalistički režim. Smatrali su da ne sme da bude ni jedna pukotina u sovjetskom bloku i da ukoliko u jednoj državi prestane da bude na vlasti, znači komunistička partija te zemlje, da je to opasnost i da svaka država mora da reaguje. Nije čudno što je to novembar 1968. Oni su time pokušali da opravdaju invaziju na Čehoslovačku, jel? Tek kasnije 1989. Gorbačova ofanziva ima nešto sasvim drugo, a to je da svaka država može da odredi kakav će imati režim i to je takozvana Sinatrina strategija. Zašto Sinatrina strategija? Pa zato što jedan od predstavnika Sovjetskog saveza je tada bio u, ako se ne varam, Vašingtonu ili Njujorku. Tada ministar spoljnih poslova Sovjetskog saveza bio Eduard, ja mislim da se prezivao Ševarnadze. Da, Ševarnadze. Gruzin. On je kasnije bio predsjednik, je tako, ove Gruzije. On je bio tada ministar spoljnih poslova i u stvari možete reći da je to poteklo od njega, ali je Gerard Gerasimov bio izaslanik njegov koji je na jednoj radio emisiji u jednom, dakle, radio programu u Sjedinjenim Američkim Državama citirao Sinatrinu pesmu My Way. I onda upravo taj My Way, to je moj put, da ta u stvari Gorbačovljeva, može se reći, strategija ili Sinatrina strategija bude takva da se konačno dozvoli svakoj državi Sovjetskog bloka ili Varšavskog pakta da izabere vladu i ideologiju koju ona želi, dakle nešto potpuno suprotno od onog što je Brežnjev predstavljao 1968. I dakle, Reagan je to svakako znao. Ono što svakako ćemo napomenjati u narednim emisijama su takozvani malteški razgovori sa kraja 1988. Naši gledaoci mogu na internetu i naći stenograme prevedene određenog dela malteških razgovora. To su u stvari razgovori sa kraja 1988. između Đorđa Busha starijeg i Mihajla Gorbačova, gde su oni, dakle, na Malti imali 3 sastanka, pa to je negde početak decembra, možda 5-6 dana, 2 su bila zatvorenog tipa, znači tet a tet, samo, kažu, u 4 oka, dok je jedan bio otvorenog tipa sa svojim savjetnicima i svojim, ajde kažemo, najbližim saradnicima, gde je u stvari dogovoreno, može se reći, niz sporazuma koji će kasnije potpisani biti tokom 1989. Samo da podsjetim da je to u stvari obavljeni razgovor i posle izbora 1988. koje je George Bush stariji dobio. Tako da faktički on već kao
elected president, dakle neko ko još nije položio zakletvu 20. januara 89. ali već tih zadnjih meseci Reaganove administracije tajno razgovara sa Gorbačovim šta da potpišu i kako da se dogovore tokom 89. i njegove prve predsjedničke godine. Reaganova administracija nije nimalo bila naivna. Možda će ovaj podatak zvučiti šokantno, ali predstavnički dom od 435 članova sa pravom glasa plus ovih 6, jel tako, koji nemaju, znači 441 član, od 1954. je bio plav do 1994. Punih 40 godina demokrate su imali većinu u predstavničkom domu. I sad nama to zvuči neverovatno, jer se tu sad često menja, evo tako i na posljednjim midtermovima prošle godine neku malu većinu imaju republikanci, iako se niko tome nije nadao, to jest većina analitičara je govorilo da će doći do te crvene vertikale, mi smo prvo nas dvojica smo bili skeptični i eto, na kraju se pokazalo da je to tesna većina u donjem domu kongresa. Od 1954. do 1994. dakle za vreme svih tih republikanskih administracija, predsjednički dom je bio isključivo plav, znači demokratski, a od 1984. do 1994. senat je bio takođe plav. Tako da mi od 1984. od predsjedničkih izbora, kada je Reagan reizabran, sve do 1994. mi imamo plavu vertikalu u oba doma kongresa. I to nije bilo toliko blizu kao što je sad, je tako, 51:49. Tad je bilo 55:45, na primjer. I to je variralo između 53:47 do 55:45 tih 10 godina. Dakle, mi za vreme Reaganove administracije, tog drugog mandata i čitave administracije Georgea Busha starijeg, kada se hladni rat završava i kada oni vrše te poslednje pripreme da se završi hladni rat, mi u stvari imamo, pa ne možemo to nazvati kohabitacija kao što bi mogli u drugim, dakle, demokratskim državama Evrope, ali možemo nazvati, ajde kažemo, da kongres koji nije naklonjen ovoj republikanskoj administraciji, što mislim da onda još dodatno teže utiče, ali kažemo da je taj otežan bio posao republikanskoj administraciji tokom 80-ih i početka 90-ih. 1994. dolazi do crvene vertikale i tada po prvi put, posle više godina i decenija, i predstavnički dom i kongres su crveni, dakle republikanci su dobili tesnom većinom i kongres i predsednički dom. To je u stvari midtermovi za vreme prvog mandata Billa Clintona, jel? Tako da, eto, tad je prvi put došlo do tog preokreta, jel? Naravno, ono što je krasilo također Reaganovu administraciju, to je određene prekrivene američke intervencije, pre svega u Srednjoj Americi, gde su oni gledali da ne bude direktna vojna intervencija, već da to bude, može se reći, u nekom ekonomskom smislu, jer još uvek te rane od rata u Vijetnamu su bile sveže. I oni su se bojali, ako sada iz detanta odmah uđu u, dakle, ofanzivu ili takozvanu strategiju kontriranja, da opet javno mnjenje će biti protiv njih. Tako da su oni na sve načine gledali, čak i nekad neobaveštajući kongres, da CIA ima određene operacije u zemljama Srednje Amerike, kako bi svaki režim koji je, pa mi bi to danas nazvali, dakle, nacionalne i koliko god mogu podrže, iako su bili svesni kakvi su ti režimi, pre svega tu mislim na režim u, dakle, Nikaragvi, ali da ni po koju cenu se ne dopusti da ovi levi liberalni režimi, dakle, levičarski i pro-marksistički, pro-komunistički, imaju ikakve veće veze sa zvaničnom Havanom, sa, dakle, Kubom, istočnom Nemačkom i, naravno, zvaničnom Moskvom, dakle, Sovjetskim savezom. Što se tiče Nikaragve, ona je od 30. godina 20. veka bila, pa možemo reći, proamerička. Na vlasti u ovoj državi je bila dinastija Somoza i Anastasio Somoza je bio posljednji, može se reći, izanak te dinastije. 1934. došlo je do rata između proameričkih nacionalnih snaga i snaga Augustina Sandina. Dakle, Augusto Sandin je u stvari osnovao taj Frente Sandinista de Liberación Nacional, ili skraćeno FELN. To je bio pokret koji se trudio da odvuče Nikaragu koliko god može od Sjedinjenih Američkih Država i da pogotovo posle Drugog svjetskog rata priključi tom marksističkom svetu, sovjetskom svetu.
I pristalice ovoga pokreta su se zvali sandinisti. Zašto sandinisti? Pa zato što upravo Augusto Sandin je ubijen 1934. godine od strane Američke nacionalne garde i oni su se smatrali njegovim sledbenicima da se bore protiv američke imperijalne moći, kako su oni to nazivali, na teritoriji te Centralnoameričke republike. Jel? Tako da mi u stvari u Nikaragvi početkom 80. godina imamo situaciju da imamo jedan nacionalni režim, jednu porodicu koja je vladajuća, duboko ogrezla u korupciji, u kriminalu, da američka administracija, pogotovo Reaganova, gledaju da ih podržavaju na sve načine, znajući šta se dešava, ali znajući ko će da dođe i ko može da dođe na njihovo mesto i da im napravi problem, bukvalno novu Kubu da ove naprave. I tu se sada javlja taj, može se reći, treći put, koji možda i Amerikancima odgovarao, to su braća Ortega, dakle Daniel i Umberto, koji su išli na taj treći put, nešto slično što je bilo i u Iranu, naravno ne u verskom smislu, već u tome da ne žele da se oslane ni na Vašington, ni na Moskvu, već da imaju taj neki treći put koji može se reći da više gaji te leve liberalne ideje i neko će reći socijalističke, ali da jednostavno ne žele sa zvaničnom Sovjetskom savezom da imaju išta ili barem da ti odnosi budu minimalni. Međutim, ono što se desilo to je da su oni vrlo brzo toliko postali uticajni da su postali u stvari lidera tog pokreta FELN ili lidera tih sandinista i tada dolazi do revolucije. I ta revolucija, može se reći, trajaće i 1984. i 85. i 86. sve faktički do 89. S obzirom da je vlada, dakle zvanična pristalice dinastije Somoza su pobegli pre svega na sever u Honduras. Iz Hondurasa su formirali svoje paravojne snage koje su zvali kontraši. I upravo Sjedinjene Američke Države, tada preko ambasade u Hondurasu, počinju da finansiraju kontraše kako bi oni onda sandiniste koji su došli na vlast da u toj kontrarevoluciji izbaci sa vlasti. Ta kontrarevolucija će trajati godinama. Ono što je poljuljalo Reaganovu administraciju, ali nije imala nekih većih posljedica, je takozvana afera Iran-Kontra. Šta se dešava? U jednom trenutku na aerodromu u Libanu ti iransko-libanski, može se reći, proislamistički elementi su oteli nekoliko desetina talaca, dakle putnika američkog aviona. Čak su dvojicu istaknutih lidera koji su, može se reći, bili u tom avionu, su ubili i bacili iz aviona. U stvari, taj avion je u stvari sleteo na aerodrom u Bejrutu. I onda su Sjedinjene Američke Države zvanično bile primorane da prodaju naoružanje iranskim revolucionarima, to jest onima Irancima koji su bili na strani ajatolaha Homeinija. A za uzvrat ono što se manje zna, što se kasnije tek saznalo u aferi, je da novac koji su dobili Sjedinjene Američke Države od prodaju naoružanja revolucionarnom Iranu su koristili da finansijski pomažu kontraše u Hondurasu u njihovoj borbi protiv sandinista. Dakle, to je u stvari bila, može se reći, jedna afera za koju na kraju ni Reagan ni George Bush stariji nisu odgovarali. George Bush stariji je u stvari bio Reaganov ko-predsjednik i vidjet ćemo kasnije, on je, to me ispravi ako je možda bio još neko, ali jedini američki predsjednik koji je postao predsjednik kao aktuelni ko-predsjednik. Ni pre toga, ni posle toga niko nije bio aktuelni ko-predsjednik, da je onda na narednim izborima postao, dakle, predsjednik u smislu izbora, a ne da je nasledio predsjednika koji je da li ubijen u atentatu ili je bio nesposoban, ili je opozvan, na primjer, ili je dao ostavku kao što je, dakle, Nixon. Dakle, neki predsjednik koji je izgurao 1 ili 2 mandata nije dakle, više mogao i onda da se angažovao kasnije. Naravno, George Bush stariji je imao tu i mnogo drugih funkcija, osim što je bio ko-predsjednik. Dakle, u stvari, ono što je najviše i najveća tu tragedija Nikaragve je bila taj građanski rat koji će trajati faktički čitave 80. i podrška, dakle, dva režima, jednog koji je izuzetno jak, gde Sovjetski savez ne pomaže sandiniste. Zašto? Zato što se boji reakcije SAD-a, pošto vidi na koji način SAD počinje da reaguje početkom 80. godina na bilo kako sovjetsko prisustvo
u svetu, a s druge strane Sovjeti su imali svoj Afganistan, dakle invaziju koja je krenula januara 1980. i koja će trajati do, može se reći, proleća 1989. gde će oni da se povuku, gde su izgubili skoro 25.000 sovjetskih vojnika, dakle Crvena armija, gde su oni kada su osvajali položaje u Afganistanu, faktički su i gubili već posle nekoliko dana. Taj mudžahedinski gerilski način ratovanja učinio svoje, negde oko, smatra se, 1 milion Afganistanaca je izginulo. Naravno, i tu je uloga SAD-a velika, pre svega zbog Pakistana. Pakistan tada postaje proamerički i onda mudžahedini iz Pakistana se obučavaju tim vojnim kampovima uz podršku Sjedinjenih Američkih Država i šalju se u Afganistan. Čak i kampovi neki kao što su par kampova u Virginiji se smatra da su također mudžahedini obučavani tamo i slani u Afganistan. Svakako, ono što treba napomenuti, to je takozvani projekat Sovmat. Projekat Sovmat je predstavljao naoružavanje, to je proslađivanje opreme, vojne opreme Sovjetskog saveza, koje su Sjedinjene Američke Države kupovali svugde po svetu i slali, dakle, i davali afganistanskim, dakle, jedinicama, dakle, ajde kažemo tim nacionalnim, verskim, mudžahedinskim, da se, dakle, bore protiv Crvene armije. Kada je to oružje istrošeno, tada Sjedinjene Američke Države počinju da kupuju naoružanje od zemalja trećeg sveta, dakle, to je već druga polovina 80-ih. Dakle, da je to sovjetsko naoružanje, da li je bilo koje drugo iz zemalja trećeg sveta, počinju da kupuju naoružanje i da šalju, dakle, u Afganistan. Da li da kao vrsta bespovratne pomoći, da li kao deo nekog vojnog kredita, kako god, ta, može se reći, uloga SAD-a u ratu u Afganistanu je bila velika. Dakle, kroz prosleđivanje naoružanja mudžahedinima, što podrške Pakistanu, koji je direktno podržavao mudžahedine u Afganistanu, što kroz obučavanje mudžahedina čak i na tlu SAD-a u današnjoj, dakle, Virginiji. Tako da, SAD je i na taj način pokazao ono što nisu, na primjer, radili u građanskom ratu u Angoli sredinom 70-ih, to smo vidjeli u prošloj emisiji, ili u Etiopiji i tako dalje, ovo su radili sada. Naravno, ono što je deo Reaganove ofanzive je svakako i bila podrška somalijskim, dakle, liderima, koji su, može se reći, prvi put neka veća podrška Somaliji došla od SAD-a za vreme administracije, dakle, Reagana i Georgea Busha starijeg. Do tada je Somalija imala pre svega oko Ogadena velikih problema sa Etiopijom, a Etiopija je direktno bila podržavana od strane Sovjetskog saveza. Tako da vidimo i u Africi neko pojačano prisustvo. Dakle, osim ovog vojnog prisustva, kao što smo vidjeli te čitave Reaganove priče da je Sovjetski savez imperija zla i da se opet ide taj narativ o nekoj, može se reći, antikomunističkoj histeriji u SAD-u, kako smo vidjeli 50. godina prošlog veka, koje možda vidimo i dan danas, samo što to nije antikomunistička, već neka vrsta može se reći, ruske, jel? Ono što su Reaganovci uradili, dakle, njegovi može se reći, najbliži saradnici, to je da su usmerili pažnju na finansijski sektor. Sam Reagan i George Bush stari i, dakle, čitava njihova administracija od 1980. do 1992. nisu mnogo poklanjale pažnju Ujedinjenim nacijama. Već su isključivo gledali da preko MMF-a, Svetske banke i drugih, dakle, korporacija koje su pre svega nastale u Bretton Woodsu 1944. kao preteče stvaranja Ujedinjenih nacija, ali to je bio i taj, kažemo, finansijski moment stvaranja korporacija u Bretton Woodsu i te kasnije, onda godinu dana kasnije formiranje Ujedinjenih nacija, prvo u San Francisku, pa su kasnije prebačene u dakle, New York, gde se nalaze i danas. Situacija je takva da oni preko MMF-a, Svetske banke, gledaju da guše ekonomski koliko mogu zemlje trećeg sveta. Naprimjer, to su, ajde kažemo, planovi koji 60. i 70. godina američke administracije nisu radile, a upravo je zbog toga napuštanje zlatnog standarda bilo jako bitno, jer je to otvaralo manevarski prostor ekonomski tim korporacijama koje su radili za američke interese, da jednostavno gledaju te zemlje trećeg sveta, da ekonomski guše, dave koliko god mogu i da onda reakcija na to zemalja trećeg sveta bude takva da onda oni gledaju politički koliko god mogu i finansijski da se približe zapadnom svetu kako jer su vidjeli da Sovjetski savez, dakle, ne može da ih ni na koji način, dakle, zaštiti. Tako da mi sad ovde vidimo i u vojnom smislu i u ekonomskom smislu apsolutnu dominaciju SAD-a
I ne samo to, vidjet ćemo u narednoj epizodi na koji način je to bilo i sa Grenadom. Naravno, sa Grenadom je bila takva situacija, eto, čisto još jedna intervencija SAD je bila taka da u novembru 1983. se je jednostavno smatralo da taj nacionalni režim je ugrožen i da može da dođe do svagavanja i opet da dođu prokomunistički elementi. Imamo talačku krizu u Libanu. Američki ratni brod Guam sa marincima kreće za Liban da reši talačku situaciju i dobija naređenje na pola okeana da se vrati nazad i tada američki marinci, njih 6000, što je bilo duplo više nego što je potrebno vojnika, ulazi na tu jednu, može se reći, malu republiku, bivšu članicu Commonwealtha i nezavisnu od 1974. britanskog Commonwealtha, Grenada sa nekih 350 km kvadratnih, oni su u stvari deo tih malih Antila, je tako, severno od Trinidada i Tobaga, južno od današnje države Sveti Vincent i Grenadini. I jednostavno u svega nekoliko dana američki marinci su automatski smirili situaciju u današnjoj Grenadi, navodno oslobodili studente ili pobrinuli se za bezbednost studenta koji su tamo studirali i faktički taj brod Guam je nastavio prema Libanu da jednostavno, ovo im je, možeš reći, bila neka usputna stanica. Tako da za vreme Reaganove ofanzive kao zaključak mi u stvari možemo vidjeti da su bile dve intervencije, jedna je u Nikaragvi, druga je u Grenadi. Kasnije u Panami će biti, može se reći, drugi deo Reaganove i drugi deo i prvi deo Georgea Busha starijeg, mada ta priča sa Noriegom u Panami je dosta kompleksnija, pa ćemo to ostaviti za narednu emisiju, ali najveći uticaj, može se reći utisak Reaganove administracije je bio pre svega ekonomski napad i ekonomska ofanziva. Kada kažemo Reaganova ofanziva, misli se na ekonomska ofanziva kroz svetske finansijske institucije koje rade za američke interese prema zemljama trećeg sveta. Sovjetski savez pokušava ekonomski da održi svoj uticaj u zemljama trećeg sveta, ne uspeva, samim tim urušava svoju ekonomiju, urušava svoj vojni budžet i vidjet ćemo u narednoj emisiji, dakle, neuspeh u Afganistanu i černobylska nuklearna katastrofa dovodi do onoga što je Francis Fukuyama nazvao kraj istorije i posljednji čovek. Ono što, barem moje mišljenje, da je Fukuyama na kraju bio u pravu, mada možda jedan deo gledalaca se neće složiti, je zato što Francisa Fukuyamu samo posmatraju kroz geopolitičku prizmu. Njegova knjiga Kraj istorije i posljednji čovek ima jednu filozofsku dimenziju, a to je da je on krajem istorije smatrao ne kraj čovečanstva, već kraja određenih ideologija i da je kapitalizam ta jedna vrhovna finansijska, ekonomska i svaka druga ideologija, posle koje više ideologija neće biti. Zbog toga je on smatrao krajem istorije, jer je smatrao da istorija traje dokle god se ideologije menjaju. Raspadom Sovjetskog saveza i raspadom, to je završetkom hladnog rata, svi su nekako požurili i smatrali u stvari da je Fukuyama nije bio u pravu, zato što je on rekao da padom komunizma i Varšavskog pakta više nikad Rusija i Kina ili bilo koje druge države se neće izdići i da će Sjedinjene Američke Države vladati svetom, što god to značilo i u narednih nekoliko decenija, vekova, pogotovo početkom 2000-ih, kako se situacija manje više menja, svi su ga osudili da je on pogrešio i tako dalje. Njegova ta knjiga nema toliko tu geopolitičku dimenziju koliko ima tu filozofsku, ma koliko se sada, vidimo u zadnjih nekoliko godina, i Rusija i Kina ili neke druge države izdižu malo više, iako ti i ja se više puta smo se složili da postoji samo jedina svetska supersila. U filozofskom i ideološkom i te nove države koje se dižu su kapitalističke. Prema tome, 30 godina kasnije mi vidimo da je Fukuyama u pravu, a da ta ideologija kapitalizma je ubačena u te države trećeg sveta, pre svega za vreme Reaganove ofanzive, i tu je veličina Ronalda Reagana i njegovog naslednika Georgea Busha starijeg utoliko veća. Ja se slažem s tobom potpuno i time ćemo zaključiti ovu emisiju. Ja mislim da je Fukuyama isto tako bio u pravu i samo treba tačno čitati ono što je on kazao. Zahvaljujući pobedi u hladnom ratu, pobedio kapitalizam kao ideja i Kina je danas kapitalistička država. Dakle, sve države sveta su danas kapitalistički. Ona nije to možda u političkom smislu gdje ima jednopartijski sistem i tako dalje, ali u privrednom to je kapitalizam, to nije država uravnilovke
socijalizma, samoupravnog socijalizma kao ovdje ili šta smo već imali u tom kontekstu besklasnih društava. Imate klasno raslojavanje u Kini kako, dakle to je kapitalistička država. Gde imate državni intervencionizam, naravno, ali imate i tržišnu ekonomiju. Dakle, sve države sveta su danas manje više u skladu sa nekim svojim osobenostima u principu kapitalistički. I ta ideja je pobedila, nije samo to pitanje pobjede Amerike koja je nesumnjiva u hladnom ratu, ali suština da je ideja koja je mnogo bliža američkoj ideji kapitalizma pobjedila naspram sovjetske ideje besklasnog socijalističkog društva je više nego jasno. Rale, hvala ti mnogo na ovom iscrpnom izlaganju i pogotovo na ovom finišu gdje si nam zapravo otkrio u čemu je sve značaj Reagana i zašto ga i danas mnogi Amerikanci, nevezano za to da li su republikanci ili demokrate, smatraju jednim od svojih najvećih lidera u istoriji. Ne samo najvećih, on je jedan može se reći uz Johna Kennedy, jedan od najvoljenijih američkih predsjednika. Ja bi tu možda dodao i Baracka Obamu. Ajde, još je možda rano da pričamo, ajde da kažemo u tom nekom, možda je premalo vremena prošlo, ali nekako za 20. vek posle Franklina Roosevelta, dakle Franklin Delano Roosevelt, John Kennedy, Ronald Reagan i možda Barack Obama za 21. vek. A svakako Reagan, da se opet uklesavalo u Mount Rushmore neka lica od ova 4 predsjednika, 5. bi definitivno bez preterivanja trebao da bude upravo onaj o kome smo pričali danas. Poštovani pratitelji Centra za društvenu stabilnost, bilo je ovo još jedna stabilokratija. Pratite nas i dalje, zapratite nas na društvenim mrežama, a ja ću se još jednom zahvaliti svim našim medijskim partnerima na saradnji. Do gledanja.